Nah tingkat keramat gelom na ulama dan negara mampu sama dengan bom Belanda hana meledak kecuali Tunku Syekh Ahmad Al-Fairusi Al-Baghdadi Tunku Ci nabe Tunku Ci nabe wate bom santai nabe berlagu grup belum sama dengan bom datang ikan dari Belanda ye gelom na urus sama nak bom siapa dia hana dijala mak Tunku Ci nabe keramat mampu sama dengan bom Belanda hana meledak Tunku Syekh Ahmad Al-Fairusi Al-Baghdadi dipikir di Belanda hanya menjaga mana bomnya telung kabih lumayu tapi nyakna aja kena oleh sahabat nyo kiriman gatanya kalau samut tak cok tak kampung tak lemah bak mah ngan tak ngoronyo matang ada bom di sambut debusi sampai bak museum Belanda maka nampampe bahasa Belanda di daerah Belanda ditun kina wallahu alam pitah dua langkah gedengar de debusi awe getah matang lempang dua debusi sampai sambut bom bak Belanda hana meledak berangkat debusi awe getah gejak bersalaman dengan debusi dan awe bak bersalamannya itu kecamatan sambut Aceh kecamatan Selimum asal kata daripada salaman. Selimum asal kata daripada salaman. Karena Tunku Ci awita, Tunku Ci di Pasi, Tunku Ci dobe Saboh ne dan Ali bin beliau bukan Habib Syekh yang Habib langgampungnya oleh datang kerana Habibnya keramat bila Allah nyanggo maka lahirlah kecamatan Selimum asal kata daripada salaman nyamban kelebihan ulama maka ulama